ngathi uyanatha. Hayi, anathi mina. Anathi. Balisona ugula futhi uphinde uthathe intshengo ufake emzimbeni futhi ucabanga ukuthi uzasila njani ke manje? Anathi. Anathi. Uyakwazi akufuqa nzima wona ngebhara, kanti uyakwazi akufuqa nzima. Ya, anathi. Awunathi udla usitikile, kunini nisithi ekudla usitikile uyabonakala ukuthi intshengo le. Kuyalimaza lokhu uvuthisa amaphaphu phakathi. Uthatha intshengo, ngapha uyagula, uthatha intshengo ufake emzimbeni. Uzasila njani? Uyasila njani Baliswa ngiyabuza phela? Mina uma ndevana ngicela ifavor angizo awunathi wenzani? Mina soze ngikuncede. Usitikile awuziboni. Ngapha uyagula, ngapha udla treatment, ngapha ufakana le ntshengo. Intshengo ayikho right. Emuntwini ogulayo lophilayo ayikho right intshengo. Iyalimaza iyadamage umzimba into le. Akukho right Mbaliso khona. Uma ndevana nunga uyakuvumela usenza yonke lento oyenzayo. Anathi. Kwenzelani khona Mbaliso ungayenzi njalo? Akwenziwa njalo. Anthathi ngiyabona. So ufuna umuntu akuyekela ufa. Wena ufuna ukureport, ufuna ukureport. Nxa ugula nakekela umzimba wakho utshane le njengo. Ngapha usitikile. Ngapha uyagula. Ngapha sakufuqa nzima abantu bekuzwela. Uma ntevanunga. Uthi ndinga uma ntevana ayikho right into leyenzayo.